Bishabeles, bishabandeles, sukile, walkila yamba lo kabeti uhel tal guayetu chikulil tele Yucatán, es sukil tu rani igual ver ni ola li que le camike ruchikulil, le chikulil gela yamba lo canan uyuhel tal behlay. Uhol popilo molay el cambesa, secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, gutago uhel bil, y no sabe anta hilti le tie tan que le metes lo bayano, tu pato bushokobo, upatiko ushoko kapata gucha holtiko tukaten ubinutsoxiko tunshan le tie preparatoria 3,000 pesos kun sabil tio ichile anta hilgela. Ola tun kusaba o helpi le bajela. Yola le tie le kohani lo yantun yap kachu para shi para tu pato le shoko tak 5,000 untulul para el beilo tu pato shoko yete masukate upatu natskopatu kuchi le mola il cambesa secretario de Educación yete beshan tu nahil shok tu shiano kacho kukat pexo bishelu pasta lu chaholtiko le u tak peskubote le shokelo yantak 30,000 untulul shoknal tu pato le shoko yete yanuchul meya kapatak sutum tak masho ti primaria masho tu pato shanu shoko yola letie pakmen kohane il dosangelo ersu kile letie winali septiembre yanucha hol tal u pexil tal u beiter u betikmak u testamento wa u katil yete gutsokole kapatak tone no kambe kupatu no kulil mak bin le mashku pahtale kutsokole wa ba u kato be tu kuchi lupel notario pahtalu natsluche u kat pexo be bishelu pahtalu betikobe watsi bitu kabo kumacho beto waka betak tumen upel notaria beitun utsaba ohel bil uhol popil consejería jurídica Yusuf Heredia Fritz kuchachi tigebashku kashantale masho kahnari lobe ukato be kapata kutsau ohel bil kushano tun yete tohyolo bashkun uchu yete lunukulilo yano mashti kunupato bash yanti olekan químico yantun shane mako kubintun tutang notario mako chihanta mak tulako be yantun shan utsabal tio upahtalil maubot ko tuchukanil le tutnu toholt le tie bajelo Héctor José Victoria Maldonado hol popil colegio de notarios que ali que cabeton nuk besal bishani kumpatal basho kunu patmak tiulak silo wau para loptunshan Ulak Basil María Cristina Castillo Espinosa, Ushol Populum Mulay el Colelo, Secretaría de las Mujeres, Kutsako Helbil, Yanubete Nospek Silil, Yaluka Chantal, Mauyon Chahaltun, Shlo Bayan Palalo, Kutsokole, Yantun Ubeta, un solo el Jejelas, Meyahilo, Capata Kukasa Yik, Uyoxatu Tukulo, Le Palal Beila, Talamil Kutasik, Uyandalu Palalo. Makochkukinili yetelenuk besahila yantushan uchachi tajejelas ejejelas meyahilo yalu ukasa tio le talamil gutasi le jejelas muchtam balil sikbalilo yetelulag meyahil kumbet betelo le pexila le tie viernes kutalu kah bala yetel kutsokol yantunu chukik bukakinilo taktupachkin kumbet bebeyilo kapatakulik salutukul mak palalo yola le talamil gutasi le tie bajela Ulak Basil, Tunshan, Tucuchil, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Tel Tuno, Tanu Betal, Matanu Betali, Tanu Pak, Alcayanactum, Umehentakil, Umehentakili Ki, Teatun Osbilti Mako, Telucha Holtal, Behla, Upak, Altijejelas Cuchilobe, Ichilekino, Behla, Tukasut, Kashant Biltum, Behla, Basho, Betanitele Soskila, Ebishle Sumobo, Tubinupatale maumeyah le plástico tu kasut tun chabi tu katen le tie sumo beta intele kiha ite gutsoko le itele soskil bilo le ki bilo patalu beta jejelas seten yap kachnu kulilo beitun utsaba kahold bil ichilekino keloba kabe tu shane ile ba helaka para go yuheltal le tu kuchil parque científico y tecnológico yan le kutiyan le tie kuchil hela Tustuntu yandalu yandale kiho tu habi 2017 30,000 un kulil le tie kiho kopti jejelas tushku pakla 150 un kulil le ti masho tunshan kahakblo tu kahil motul baka telchak pueblo telchak puerto yete 281,000 un pelekutsabili ulag basil tunshan kitzikwaltesh en baila tunshan tu que 6 años tun kahak umeyahtal uchul meyah penahil shok secundaria tu kahil ekbalam Telo huhumpitil ubinu nohochtal le nahil shok helo yetel meyahil kubeti hilmer pech kokom le shipaletia kushok tu kambal telo tsaik shok ti palalo huhumpitil ubinu yaptal le bahelo chele bashil siguatesh walkila yambalo kanyo helter sukle we mikil bash tu kataneto kuchil tele Yucatán